wabhaliswa. Athi usenza unyaka wokugqibela e-university. uThixo wandikhumbuza into wayethethe kum ngo-2012. Ndaphumela inkosi. Njengoba ndilapha nje ndizodudula uSathane. Ndinomsindo ngakuSathane. Ndiyamcaphukela nomuntu onegama lecawe omenga kuSathane. Njengoba ndimehamba nje uSathane kwakusho ukuthi bathakathi ngempilo yami. Wayenza yonke into. Nanamhlukumeza umama ekhonza. Mama wasindiswa ku-79. I-first born yakhe ka-79. Ngamhlukumeza kakhulu. Athi esuka enkonzweni atsibe phezu kwami ndidakiwe. Ndimnxilile atsibe phezu kwami enxibe black and white. uSathane edlala ngempilo yami. Njengoba ndilapha nje ndinomsindo. Ukhona into ethi kungabantu bayaphela ngenxa yokuswela ulwazi. Cela sibone izenzo zabapostile chapter 10:38. Chapter 2 verse 22. Ofuna kakuhle akhawulezisa sifundele. Sibe sesiyathandaza. Cela ngiphawula mfowethu demeke. Voice yami ntomselisa zenhlemayo. Cela ofuna kakuhle sifundele useyichole izenzo umsebenzi obathunywa kwezinye iBhayibheli. Book of Acts. Umuntu lapha phansi xa bekayithula bangaphambili. Chapter 2 verse 22. Chapter 10:38. Acts chapter 2 verse 22. Yes. People of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God. Madoda akwa-Israyeli uYesu yindoda eqondaqalisiweyo nguThixo. Ithele Jesus of Nazareth is a man approved by God. Chapter 10:38. Emvuselelweni i-atmosphere yasecaleni ayifuneki. So emvuselelweni funeka umuntu ofunda iBhayibheli ayifundise imvuselelo. Nomuntu okuthandazayo uthandazisa imvuselelo. Nomuntu asharishayo. Abantu abasenza kakhulu ecaweni nabo abangasebenzi emvuselelweni. Bahuqa i-atmosphere yakhona. Imvuselelo yalo. Yonke into yenzayo uze-fighting. Naxa yonke into yenzayo apha amadimoni angaqhaba ulimali ekuqeleni. Funda 38 verse 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth. God anointed Jesus of Nazareth With the Holy Spirit and power. with the Holy Spirit And, power. and how he went around. uThixo wamthambisa uYesu. Doing good and healing. All Ithi iBhayibhile njengoba emthambisile nje wabeseke ukubhina. who are under the power of the devil. Yeke tatotho kanjalo. Amadoda ayi-24 ebekhona. Ezulwini. Bekukhona izinto ezinobuso bune. Kodwa there are 4 creatures. But when uluka ebhalisela uTheophilus, uthi lalela mfowethu, nansi into engiyibhaqile. I was a medical doctor. Ndayazi science. Ndayazi imvelo yomuntu. Kodwa how God anointed Jesus of Nazareth with power
uzakwaziyo uYesu. No, I can't tell how God anointed the bishop. I can't tell how God anointed an apostle or a prophet. But only one tambisa. Yesu wathanziswa. Abantu abaguquki ngoba emhlabeni kuphakanyiswa pastor. Emhlabeni kumiswa abaprofeti. Emhlabeni kumiswa bishop. Imposters phela amadoda amakhulu uYesu akafiki. Yena uYesu kayifika uPaul efika eKorinte uphinde efika phakathi kwenu lilabili. Athi andasisana cawe yasasenzo futhi. Kodwa ndizokwazisa uKristu. Athi naye ndibasisa blessa, ndibasisa bethelelwe. And masisa ndikamadoda imoto, and masisa siphakathi imali, ndimasisa ekhonyiwe. Kuleveki sizoncothula bishop, sikhomela. Sizoncothula abaprofeti, sikhomela. Sizoncothula amadoda aziwayo womhlaba waseJoburg adumile. Sizothi kuJesu. Ikawo ekhona nangcili ikawo ikhona. Umfowethu ayiphambane ligezela ithi ikawo ikhona. There is no church emhlabeni namandla. Ayekho ikawo enganceda umuntu. Akekho umprofeti ongasindisa umuntu. Akekho ikawo engakhupha umuntu esonweni. KoJesu. Suma okwazi ukuphatha igusha alethe intercessor kuJesu ophatha kwenkilayo ayenze umfundisi kuJesu otshintsha iphara kuJesu. What if we call it next week? I we call it down. Luto. kuJesu. Oyahamba naKhalasi esisikazi amadoda kubuso athi profeti ukathambani uthi Isaya wathula wayisengegusha umqolo wakulinyiwe uyisara uye namhlanje uye naphakade usomenesela liseni nilimamele ayaphela. How God anointed Jesus. Fundisa umuntu abantu abagcwele amathambo. Kukwindoda lapho umuntu onoketha uhotsha. Uyayazi esesikizini uThixo wasesikizini. Ingcwaba likaHotsha ligcwele amathambo. Ingcwaba lakhe ligcwele amathambo. Kodwa ingcwaba likaKristu alinawo amathambo. Ingcwaba lika-Mthethole lisela amathambo. Ingcwaba likaNaTuTuKhorafu ligcwele amathambo. Kodwa lingcwaba kwaIsrayeli elingena amathambo. Ngoba le ndoda yafa yakuhluza ihlele emhlabeni kuKristu. How God anointed. Yabona xa ungaphumukanga, xa ungafikanga kuYesu iyakugwinya ikawe. Ngoba phakathi koYesu nabantu ukhona umlambo. Abantu beza benxaniwe sibafake komlambo. Sibanike sizikhumula. Sithi xa sizithatha balwe nathi. Zange bafike kuYesu. Banike zoma credentials uYesu bengenayo. Ngoba xa ufikile kuYesu ayikho into engakohlula emhlabeni. Xa ufikile kuYesu akogqweli above wena. Akomphakathi ongamesaba. Akokungcola ongakoyisa.
akhonto ekuthiwa le into ingakoyisa xa ufike kuYesu fundisa uMakhasana ufike kwiinto zonke. Bayafika baphakathi kithi besothakatha basisiye sihleli ngoba simbosiwe. I am covered by the blood of Jesus. Helfike kuya mina ekhiyami selikhasi yabasitha enye indoda esizathi xa sifike ezulwini singayithandeli, enye indoda esathi xa sifika ekhaya singayifuni. Sabona ngokuvuza kwayigazi kuvuza kulakaparoziyakata uhlele phemeni kodwa izandla zakhe zinamandleko, uhlele phemeni kodwa iphando lakhe lidatuliwe, uhlele phemeni kodwa umanxebanxeba. Xa ufikile koya nohlula umhlaba. Oh God, anointed Jesus with power, with power, with power. Paul might bring what I'm happy. Ma usistudent sikaPaul yazi bakhoba shumela bathi incwadi kaPaul ayithiwa amaHebrew ayibhala nguPaul. Ka usistudent sikaPaul you feel basisandla sikaPaul uthi ma ebhala nembisa ezazithwele imani azisenamandla, athi ke nentaba yoSinayi uMoses ebeqabela kuyo ayisenamandla, athi neJerusalem ebekungenwa kuyo ayisenamandla. Ngoba uYesu wafika wathatha intaba, wathatha iJerusalem waziqoqa. Njengoba sithwele uYesu nje sithwele indoda eyayikhona kuGenesis chapter 1. Xa kuthiwa let there be light, nguye owayeyingcibi. Ingcibi yokudala umhlaba, umhlaba ukwiform kaJesu. Let us make a man in our image. Kwathatha uKristu singumfanekiso kaKristu. Ayikho i-image kaYesu engohlulwa ngamathuba. Ngoba thina siyi-image. Kahle kahle bayasifuna, bayasiphika. Ola xa befika kuthi bafika kuJesu. That's why Makhasana Paul uthi safihlwa kuKristu. Sathi sesifihlwe kuKristu sathathwa kuKristu sayofihlwa kwesasemazulwini na. Sathi sesisemazulwini safakwa kuThixo. Umuntu ofuna unamba funeka aqhekeze uKristu, adlule kuKristu, aqhekeze izulu, adlule ezulwini kubalo ngoYesu Thixo. Kubalo ngohlula uThixo. Balo nganamandla ngaphezu kukaThixo. Uthi ke lo uLuka how God anointed Jesus Christ. Kuthiwa he went about one heal the sick, cast out the unclean spirits. I-era leyo kukhonza namadimoni. Amadimoni asiqoqele iminike i-era. Ingozi leba sifaka amadimoni kuwe sikuthini ahlabelele. Nibheke. Ingozi. Ngoba uKristu xa ingekho amadimoni ayi-invade aphathe uMichael Shumayela.
indoda ivuke ekazaleni ivuke ekazaleni ithathe imayike uJesu yaphila indoda ithwale ngoba lishunyazwa ngabantu abathweleyo nithi amen abantu abathweleyo inkosi uphila Yesu ngoba xa unoYesu uyadisela uyayiva le nto uba le nto esuka kule mntu lo ayikhonekthi nam why ingakhonekthi nam why sithetha into eyi-one nto ethi ingakhonekthi inkosi. Unclean spirits. Funa singakhonzi le mathumbu. Bakukhutshwe emadimoni emphini. Umntu asiyeke khona. Xa efikile uYesu wahlula izinto ebezisahlula ifemeli yakho. Mna ndisuka emadadeni erehab eNewcastle. Yokuthenga icocaine ingaphumi emzimbeni. Yokuthenga imentex phambana besithi udokotela ngine-schizophrenia. Umzimba unyanyazela xa ndiyifuna ndingabulala nomntwana. Zange ndisizwe imithandazo singaphelezela umntwana. Wafika indoda. God asaphakanyiswa uYesu esitaweni nentsephayishi program uphethwa ngecawe esitaweni kole besikhonzela abantu abadiniwe akaphakami kwafika indoda kanti ndingakwazi ukuhlukana nebranti ndayamnukisela kakubi ibranti ndangabi na-appetite yecocaine ekulunge ungayigxotha ecaweni ndirethi uhamba andoyilinde mokuhlaba wetsusu wengqothi unecaweni yakho ndirethi uhamba kodwa umuntu ongasoze uvala umlomo urhulumente usezayithatha tathi ufunda iBhayibheli usezayiqutha usezathi mayiyeke iBhayibheli uyaxoka asisahambi ngento ethethwa nguMateyu kukho into elapha kum engohlukanisa nesono ngoba iBhayibheli ingathathwa ndingaqhubeleka ndimemezele ayifuni icawa. Imihla noba dilele impilizweni ningimamele kukube lapho kungaphakathi fundiswa amadoda uJesu uyaphila madoda kukube lapho kungaphakathi athi isono ziyahlanza ngiyakabhala basapha kukube lapho kungahlazana athi ufukile nalabasileyo uhlulile thuna uhlulwaba sizomemezela sizomemezela ikhona indoda engcono kunelehlanyana ikhona indoda engcono. Musika kabasika uyanga basaka ubaya sifongweni ikhona indoda yafayo yasala izono zakho ukayibalasa wahlopha How is that? So if I was in the church, tell us what it is. Kodwa emva kobevukile bekuba khona after 40 days i-conference yamadoda. Wonke umuntu obebheka kula conference xa kudlula iPasika uthe emva kobevukile wabonakala kubafundi bakhe for 40 days athi ndivukile sithe zalungele ndisithe libuye nakusasa ngoba kade efile ndaphila emva kwe-40 days wabapha imessage yane Jerusalem nawuphiwa amandla. Ayithi iBhayibheli nithethe ngebuyini nawuphiwa amandla emva koba nithola amandla nibe ngamandina akakokomali akukanyilwa sikhundla
inkosi nomuntu ongena esikhundleni secawe engena appetite esolunye yiwitch le kumphakathi icawe ifanda yonke into kaThobile Mvuselelo iyavuka iphakhoma ikhona imali yokwenza zonke izinto imali engekhoyo yeyokukhupha iParis taxi kaThobile ngamaphara uma abantu abaphethe ngelimi ezintsha uphinde kalule mathube uqalule nawo kuyokuyiswa amanxila bathetha besehlelo bafakaza uvukile uvukile ziyabanjwa kuchapter 2 ziyabanjwa zibethwe kuthiwa yeke lento leza qhubekani nibalise ngecawe yekanje elikhaya ngoba asinangxaki nacawe sine-problem nelikhaya kuthiwa zanto zaphuma egeyitini azaya kugqirha uphuma ngasegeyitini zaqala zathi uJesu uyaphila from chapter 2 ukuya ku-chapter 4 verse 13 ziyabanjwa again kuthiwa nanga lamadoda angaphulile xa zibanjwa ku-chapter 4 kuphakama isikhola sithi uthuthuvelila kuthiwa kugama lini yaqala into engathi iyalandela le nto yakhe yohlulakele funa ucela ke uba la aba le nto bayenzayo bayenza kodwa sizabohlula kodwa uba ngaba bebenoKristu tell us what he is wagqiba uThixo wathi these men are ordinary number 2 uneducated untrained but such a boldness bohlulwa sisibindi abanaso kodwa ke kumngena sikholo alikho iqaba elingathetha kanje aba bebehamba noYesu lemaphakathi wakuPeter esele wathi majuda nani zifune ngoba ngoyigcwele ukunikeza isibindi xa usele ngoyigcwele umlapho kamuntu wakhona umyathela indawo zingekhethelwayo wathi majuda nani madoda amakhulu ugogo nisixokisa xa namhlanje nisixokisa ngesenzo esihle sokuphilisa ogulayo kuthiwa babethwa asokoba bebethewe yasayinwa ileta again yagqithiswa isitapu kodwa ningaphinde nina nimensile elikhaya kulabasinda labakhatha ezanto kaziphuma zabheka entendeni ikhoti ngekadismisi ikhoti ngekadismisi kwangena indoda ekhithini yathi ningabe saphuma the same man wamadoda bekwabethapha nisithi makathule ngelikhaya akekho kliniki angene ezitendeni and imessage akayithithapha asashumayele lapha ngoba lenamandla wokuthatha into engeyodwa liyezinto kulaparatakata when you read to chapter 8 kuthiwa labephi mandla lahlukunyezwa kodwa kuthiwa uFilipu wangena eSamariya washumayela uKristu kubantu bebelapho kuthiwa kayemshumayela futhi ubahlasana amadimoni bephuma ebantwini ngesikhathi esithi uJesu uyaphila imimoya engcole iyaphuma njengoba silapha njena sizowina imiphefumulo siyahlula kwimiphefumulo sizothatha indawo sayibanga le ndawo izaba yethu kwilizwe likamoya ngoba xa siphakamiso yaso akabadala ayaphaba uyakaphakamiseka xa siphakamisa yena sonke lebe siyafona ulafayika oh God barakata nikarabasanta labasiaka kuchaso awakhulume zulile Ezekiel chapter 2 verse 22
uMoses wavulwa ngemovu kodwa uMoses akayizange ibe uMoses akayitholanga into engiyitholile. Kukhona indoda ehleli ngaphakathi kulapha karabasiyapha. Kukhona indoda eyahlukuhlwa engenza noma ngilambile kungayithinti messages. Basakwane basekhahliso is a Christ only and men approved by God. Banasha abasimayeli abaphuzwanga banasha opasita kuyaso amakaphakame kuyaso akhalelesona kuyaso akholola manyala yesane siyahlanjwa yesane siyakholelwa uyaso Masata, Besane, Matabasaka, Fala, Atualisuse, Natsela, Natseliso, Napotaso, Ashata. Jesus! Hallelujah! Jesus! Of Nazareth, a man approved, a man attested by God. Into approved weyo, into ehluliswe ehluliswe kwi-test zonke. Kodwa yiyo le into engasiza umuntu. Yonke into ezulwini yohluleka. Amadoda ahlala phambi kwakhe amnikezana amathuba oyisakala kwaphakama unyaka. Wathi ngidedele ngiyakukhupha umuntu esonweni. Wayilahlekile umuntu. Ngoba umuntu ongena Jesu ufana noba uphile esandleni sikaSathane. uSathane at any time angamqwenga. Inye into ehlanganisa abapostoli, abaprofeti, abavangeli, abafundisi, teachers of the word, ukukhupha umuntu esonweni. Inye into esiyakuyixoxela xa sifike ekhaya uba why sinecawe ezinkulu abantu bengaphumi ezonweni. Why sine-millions ezibhankini fundisa umonde kodwa sihleli namapha kunzima ezilokishini sixakwe kuhamba kuthulekile ngamandla kaThixo. God, othatha u-MJ Sithole babhekile abafana benzani ngexesha lawo sihekiwe ngoba thina sisindiswa 2 years sesingobhishophu, 2 years, 3 years sesingabapostoli, 5 years sesibakhulu kunzima ukubheka entendeni. Uthi kuyabanda, who are you? Ayuxelela sisezawuvulwa ayikhona ngoba uJohane uthi zavulwa zonke ayikhona. Manje abantu bethetha xa kuyobisa intente bayibetha uyabhalwa. Njengoba abantu behlala esitheni nje uyabhalwa. Sezawuthini uthetha ngezilwimi.
indoda yabo nezulu utoitoya besithi abantu besingathe egameni lakho sikhiphe idemons wathi phumani zange ndinazi usisi ubesindiswa 20 years umsebenzi wakho utshentshelele usisi mfundisi wakasala ukuphatha ibandla for 20 years uthi ungene ezulwini uthe uphele awusengiyathanda usisi abantu bacabanga ukuthi simotivate asindleko ungayenzi lo mistake uyenzi lo mistake thina sahlula kwimvuloko asimotivate asindleko zendawo sihluthwa yinto engaphakathi ndinekhala uba ndingasandi ibhubhile ndingafike ndithini ngoba kuzophakama wesifazane athi ndandingena kuyingcwele ndandingena Yesu kodwa ndethingisi within a 2 minutes nalahla prostitution ophayabulebula athi nathi ndingena Jesu nalahla prostitution nafihla inkhola wena kulo Yesu nomuyingcwele ungabethwa kodwa wathula uthula lentoni sezawungena imisebenzi kodwa bami sezawungena izawungena hlele ecaweni izawungena uphila emhlabeni funeka ngabe uzawubhubha kusasa suresta iba ngathi sawuxhwila infanta lisakho elixesha etheni time singathathwa usisi ukusiwa uphethanele imezitha ngenxa yokungamkhathaleli uKristu kule 7 years oh my God yes uthwala ikhala at 3.5 at 3.5 sabe singabosuluye sabe sisa space 7 years sabe sila sigijima naye singawahla amanzi singakudla kodwa laba bamgwazile bayawudliwa ngabe bedliwe zingonya ziyabatshekeza umuntu ophakamisa nje for 7 years sabe sasingasabalekisa sisagijima sonke ngoba le 7 years uzobe phakathi eblaze umlilo sifana naye abantu behlele ezikolweni uJesu bengamkelana bayakumbona bayakuphila itawe ayimusi umuntu ezulwini itawe yenzela ukuqoqisa imini ube ne-character enhle kodwa ubheke esikhobhweni itawe ifana nefriji ifriji ayikudini ukudla kungonakala xa unothatha iplate namhlanje isi-11 uthi uzayidla kule nyanga izawunge-11 ekuhle ukukhupha futhi ukusemethwe konakele kodwa ivumba linako itawe isigcina sibolile kodwa singenavumba sinxibe otala abahle kodwa siphakathi itawe ilungisa abantu babheke esirhogweni kodwa beclean bephepha kakuhle kodwa bebheke esirhogweni umsebenzi wetawe that uKristu fundisa umone kanti seyunivesithi ndifunda idike ndabona umlambo phuma izinto ezifika amanzi amdaka futhi okodla ingekho unemdaka engekho ivumela liphalaniswa ikele yacima ndisesirhogweni athi voice apha embonweni faka isandla ndafaka isandla ndaphuma namadoda enxiba isuku ezidurayo ndathi bengeke thixo sisiwoko esundincede ndingasikule ndawo wathi ezosoko ezi akwafika esirhogweni ndabuza uba yintoni wathi itawe idimoni elikhulu eyawuxhelelwe esirhogweni ayilodimoni omngcono lidimoni letawe itawe ifana nale nto ephethwa nguFaro athi bakhululeni kodwa bangalahleki emehlweni ethu
abaphume apha eJibouti esibabona icawa injalo iphumile kusaphana kodwa isadense esandleni sikaSathane. Ayifikile uYesu ukwenza umama omkhulu uqhaqheke inhliziyo. Esilelo lencwadi yokugqibela ethila ukuhamba kwebandla. Bamfuna ukumbulala umpostile uJohn njengabanye abapostoli njengevale. uPeter wathi qhawula inhloko walila wathi ningandibulali njengoKristu oyomnqamlezo ngomthobezansi. Bathi bepresent kuthiwa kodwa igama likaYesu lafaka. Yini thina singapresent kuthiwa kodwa lingafakanga? God. Ivangela yahanjiswa imali ihanjiswa ngamandla kaMoyingcwele. Ngoba sinenemali engakane ngeke ihambe ivangeli uMoyingcwele engafika. Igospel ikhuluma ngamandla. Awuthola amandla ubona njalo ubona sihebele makhaya. Abafundi bethayidrats Galilea solwele othatewethu behlala imithwalo uJohane bamfaka emanzini 72 hours bambophela ngejene ekhulu for 3 days lado ahlala emthethweni ahlala kwefisi badonsa ichain yathi aphuma amanzi ngempumlo badecide ukumthatha babilisa i-oil engafaka ikawo siyahamba bathi bemfake oyeni 72 hours 3 days bayigwedlela xa beyivula le ndoda inyani yawa ngoba ishiywa i-oil kodwa le ndoda iyathetha ithi uJesu uyaphila. Yini khona iBhayibhile mfowethu apha ku-Living Bible iyabalisa ngoba bakunejoni bekune disciple eyayihamba noJohane yamyeke xa iphume emanzini yathi ke Kristu le nto ngenyamezelo kodwa yathi ke mbone phume uyiyene ebiwayo inyama yakhe imsila yajonga imeseji ezawuphuma emlonyeni wakhe wathi uJohane uJesu uyaphila yathi lo mlekele umfa bathi ngoba le ntwana ayithuli bathatha igzame elikhulu babasi isikhala basentanini bayiqenga entabeni yamuhla isikhala wahlakahlaka bathi ke bemkhupha kwigzame yathi kanti uJesu uyaphila funa bageze enhlahiso funa bageze funa ibhonge enhlahiso esingazuphakamisa sonke ezithi kumnyama emhlabeni zibithole uphela. Insizwa ma ekahliswa ezathi kumnyama siqale kwapha zime esibadweni amagama sebaziwa siwabhekiswa indawo sithi khona sizayo khona hlabulayo Johanne, und was ist mit uns Separatismus? Was ist das mit uns Separatismus? Das ist nur der Lokomort. Und Johanne, I am Alpha. Ulabayakatapa. I am Omega. Tuwako na Johanne. Tusuile na Johanne. Lemonde. Tumani usele maitoni. Lemonde. Tumani usele kutela. Ameshaka chauzulio. Ukeli usona watu. Ukeli uswanyeto.
Fire,